I know who you came here to see. If you a freak, then come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. Reka tubahe ikaze muri box office yacu uyu munsi. Murakoze cyane Stizo nawe Kate Gustave. Ahangaha turi ni kuri Camp Kigali ahari kubera amarushanwa yo gusozwa cyangwa se aho baje gusoreza iserukiramuco rya sinema. Natwe rero nka TV10 cyangwa se nka 10 Tonight cyangwa se by'umwihariko nka box office tukaba duhari twaje kuhababera kugira ngo tubakurikiranire ibikorwa byose uko bigenda, murebe filime nyarwanda zaje guhatana, murebe filime z'amahanga zaje guhatana, murebe n'ibindi bikorwa bisanzwe bibera muri festival mutari muzi. Mukomeze mukurikirane 10 Tonight, iyi ni box office. Uyu wari umuhango wo gusoza iserukiramuco rya sinema ryiswe Mashariki African Film Festival. Uyu muhango waranzwe n'ibikorwa byinshi harimo red carpet, karakunzwe cyane ku buryo atabona n'uburyo atambuka. Seburiko kabuze ko atambuka kuri red carpet. Uyu musore arakunzwe cyane ku buryo bitakumvikana. Haje gukurikiraho gutanga impamyabumenyi ku bitabiriye amahugurwa atandukanye ya sinema. This is for Aimable Imanirakiza. Batangiye gutanga ibihembo bahereye kuri filime nyarwanda zari zaritabiriye ayo marushanwa. Best Short Fiction Film iba It Works, naho Best Short Documentary Film iba Football for Peace. Winner is Habib. Mr. Habib for Football for Peace. Football for Peace. Now we are going to watch a short trailer. Thank you so much. Bakomeje gutanga ibihembo no kuri filime zitabiriye zivuye hanze y'u Rwanda. Best East African Short Fiction Film iba The Camel's Back, yaje ivuye muri Kenya. Best East African Documentary iba Water to Dust, nayo yaje ivuye muri Kenya. Thank you very much indeed, sir. The winner is Water to Dust by Michelle Jangara from Kenya. Please take it. Thank you. Thank you so much. Naganiriye na bamwe mu batsinze bambwira uko bakiriye intsinzi. Yes, I'm here with the Kenya representative. Yes. She is presenting Kenya, and she holds 2 trophies of Best East African Short Fiction Film and Best East African Documentary. So
In the short film, maybe Kenya won it all. Yes. Okay. How do you feel? Generally, first of all, I want to say there were many Kenyan entries, and we are many Kenyans who are around. We had even some of the filmmakers with even other entries, and generally we feel very happy because you can see there were not many awards, yeah? But out of the few awards, for us to come out with the two, and you see this best short film and then the best documentary, we are definitely very, very happy, but we are also humbled because honestly, for the country to get this, we are very proud of our filmmakers, and indeed we know that with what we've already won here, this is just a drop in the sea in the sense that we have a lot of good filmmakers back at home. Maybe they did not just participate in this, but we are happy, and we are also happy with the judges. We are sure they did a good job, and from their good job, here we are happy. Okay, ahangaha rero mpagararanye n'undi mu filmmaker ariko we n'umunyarwanda, ni ukuvuga ngo araza no kumva ikinyarwanda, yitwa Aimable. Asanzwe ari umu filmmaker ariko yitabira iki gikorwa ndetse yanahawe impamyabushobozi yuko yitabira amahugurwa ya production, right? Yeah, so iki gikorwa ubundi ukibona gute wowe, ibikorwa by'amafestival bifata gute, ubona ari iki, ni iyihe nyungu y'amafestival? Murakoze. Usanzwe festival ni igikorwa cyiza cyane cyo kwerekana amafilme yagiye asohoka muri uwo mwaka, urugero nk'iyi Mashariki Film Festival 2017. Bana bagiye berekana ama short movies y'aba filmmakers batandukanye mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda, Kenya, Uganda n'ahandi hose. Umva ugendo ureba iki gihugu ukuntu bameze muri filmmaking yaho. Nanone kandi herekana filme ziri inspired, ishobora kuba zagira change ku buzima bw'abantu, nk'uko filme ubundi akamaro kayo ni icyo kintu ahanini bifite. So ibijyanye n'ama festivals ni igikorwa cyiza cyane ku isi hose kandi kigenda kibaho hose. So festival ni nziza cyane kuba wayimurikiramo filime yawe. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko iki gikorwa cya festival ushobora kungukiramo n'ubundi buryo, ukamenya wenda bariya hari icyo bakoze jewe ntarinzi gukora, ukaba wacyungukiramo, cyangwa se ukanareba na film ukareba amashusho yayo ukavuga ati yanjye ishobora kwifata amashusho mabi ku yayo, cyangwa se nabo ukaba kritika. Birashoboka ko ushobora kwigira muri festival cyane, ni nayo ahanini uruhare runini bari ibifite, ibaru kwigira rero kwigisha kureba se iyi filime bayikoze ute. Nka filime twabonye tugitangira bita La Pilogue, filime yo mu bwato ifite amasene ari atangaje, ukibaza iyi sene bayikoze, sene yo mu mazi. Dusanzwe tuzibona amafilime ya Hollywood, so director wayo Musature twagiye tumubaza ibibazo byinshi akatubwira uburyo bagiye bayikora. Umva hari ibintu nawe ugenda ubona nk'umufilmmaker ukabasanga ni nk'ubwa mbere ubibonye muri Afurika, tubona Afurika ya cool, dushobora kuba twagira ikintu dukora natwe. So izi filime baberekanye ahangaha rero ushobora kubona nka color grading, amashoti runaka, scene runaka, none ukagira amatsiko kugira umenye ibyo bintu babikoze gute. So birafasha cyane rero. Nanone urumva icyo kintu ukigiramo hano mu festival cyane. Noneho nkawe usanzwe uri mu filmmaker hano mu Rwanda, twanakubonye ko witabiriye amahugurwa nanone yo gukora production. Hari ubundi bumenyi bakongereye cyangwa nubwo wari ufite noneho bahaye imbaraga kurenzaho? Ayo mahugurwa yakumariye iki mu by'ukuri? Actually urabivuze, kwari guhugura, guhugura no kwigisha bisa bitandukanye. Nuvuga ngo n'ubumenyi ubu ufite, ariko noneho bakabakwereka inzira ya nyayo. So muri production twibanza cyane kuri directors na producers, uburyo ki abantu bakora. Okay, mu Rwanda nacyo kibazo kinini hanini dufite cyane gikomeye, wabona producer wa filme runaka, how to be a producer. Ibintu nk'ibyo ngibyo urumva na amasomo baduhaye yari turimo, ariko byadufashije no kuvuga ati tugiye guhaguruka tukore muri izi nzira. Baduye batwereka n'izi nzira zishyashya zitandukanye, of course. Okay, ahangaha nkaba ndi kumwe n'undi mu filmmaker yitwa Munezero Emmanuel, cyangwa se nkuko bakunze kumwita Munezero Harris, right? Yeah, so after filme yitwa It Works, and believe me, it worked. Kuko
filime ye yatwaye ibihumbi 100 bya sheke mu mafaranga, so ni short movie. Yeah, short. So tubwire nkaho umufilmmaker, tubwire icyo wakoze kuri iriya filime, ubundi utubwire n'uburyo wakiriye kuba filime yawe mu mafilime yose yahatanaga nayo ariyo yatsinze. Utubwire weho bikubwiye iki nk'umuntu? Okay, ngiye kubanye byanshimishije cyane kuko bwa mbere na mbere ni filime ya mbere nari nkozeho, izina nagiye wenda nkora nko kuri peti yo kweditinga, kuyobora gufata amashusho, ariko iyi ngiyi niyo filime ya mbere navuga nkoze. Hanyuma kuri parti donc icyo nakozemo nari director wayo, mbana DOP, donc director of photography, mbana editor. Hanyuma rero donc byanshimishije cyane kuba itsinze, and donc nka projet ya mbere nari nkozeho ya short film biranshimisha cyane, donc kuba mbonye no award, ikaba ari na parti yo kuba igiye kunyongeramo ingufu kugira ngo nkomeze nkore byinshi cyane byiza, kugira ngo wenda aho nagiye nkora amakosa mwingiyi ntaza kurwanya andi mafilme yandi, ahubwo numve ko mu minsi igiye kujya kwa filme nziza cyane zigezweho, donc abantu bazishimira cyane kurushaho. I'm here now with a big name, a very big name, Moussa Touré, and he's a director. He's actually he's a movie maker. He's a director, and he's a producer. Yeah. And he have done so many like incredible films, like La Pirogue. La Pirogue, oui, exactly. So I have like an honor to meet you, sir, and you are welcome in box office. Vous m'avez parlé du cinéma, rwandais. Du cinéma rwandais. Vous savez, bon, pour parler d'un cinéma, d'un pays, il faudrait connaître le pays, je crois. Hein. Parce que c'est là où on rate. Vous avez vu, il y a un film qui a eu le prix du meilleur court-métrage. Il y a tellement de choses qui ne sont pas... Tu sais, le film, il est bien, mais sur la langue, sur la chanson, il y a tellement de choses qui sont un peu décalées. C'est pas faux, hein, mais c'est par rapport à ça. Donc ici, voir un film rwandais, il faut quand même déjà s'imprégner de la culture. Il faut connaître la culture rwandaise. C'est ça la fausseté de tout le cinéma africain. Ça veut dire que nous avons beaucoup de culture, nous avons beaucoup de pays. Et connaître notre cinéma, c'est connaître parce que nous sommes culturels. Notre cinéma, il est culturel. Mais ce que je me suis rendu compte, parce que moi j'étais avec quelques jeunes, c'est une chance d'être un papa et d'être avec des jeunes qui font le même métier que toi et qui veulent faire du cinéma comme toi. Donc c'est un pays que j'avais envie de découvrir, parce que c'est un pays qui m'avait blessé, son histoire. Et puis après, ça s'est pas fermé, mais j'ai fermé les yeux. Et puis après, j'ai entendu de belles choses sur ce pays, ce qui m'a fait vraiment arriver. Et puis, ces belles choses, je les ai retrouvées sur le cinéma rwandais. Parce que le cinéma, c'est un miroir vis-à-vis d'un peuple. Je ne peux pas parler de cinéma sans ne pas parler d'un peuple. Parce que c'est le peuple qui fait le cinéma. Et aujourd'hui, ce cinéma qui est très jeune, c'est un cinéma réfléchi. Peut-être avec des petites fautes, hein, parce que, tu sais, le cinéma, comme je vous l'ai dit, on grandit. Mais il y a une réflexion qui est là. Il y a une chose que j'ai remarquée. Ici, c'est des acteurs, mais naturels. Les gens sont des acteurs. C'est les acteurs de cinéma, mais naturels. Effectivement, j'ai dit à 2 personnes que quand je vais faire mes films, je vais venir les prendre. Donc quand je vais faire prochainement des films, je vais ici venir prendre des gens et les amener dans mon film. Nkuko mwabonye rero ahangaha ni igikorwa twasozaga na TV10 yari hari, ndetse nka 10 Tonight na box office twari duhari tuhibereye. Mwabonye byinshi byahabereye, mwabonye abatwaye ibikombe, mwabonye abatwaye amafaranga. Hari abakeka ko wenda mu ma festival nta amafaranga batanga, birashoboka barayatanga. Twanaganiriye nabo, ari abatwaye ibikombe, ari abatwaye amafaranga, ari abakoze amahugurwa, ari aba director twaganiriye nabo, abantu benshi batandukanye. Mwabonye n'ibyabereye hano, ni ibintu byari byiza cyane. Twanashimira Amashariki Film Festival kuba itekereza gukora igikorwa nk'iki ngiki, igatekereza aba filmmakers b'abanyarwanda, igatekereza ndetse no kubishyira ku rwego mpuzamahanga. Iyo
umufilmmaker wo muri Kenya yaje hano aje guhatana n'abanyarwanda, uwo muri Senegal akaza hano aje guhatana n'abanyarwanda, uwo mu bihugu byinshi bitandukanye bakaza hano, baraza bakareba filime z'abanyarwanda, hakagira icyo batahana, bakareba aho tugeze, bakareba byinshi kuri filime nyarwanda, nabo hakagira icyo batahana. Ari naho usanga ejo batumiye umunyarwanda akajya kureba n'iby'ahandi uko babigenza, cyangwa se bakamushyira no muri filime yabo, umwumvishe na Ture uko abivuze. Musa Ture ni umuntu ukomeye cyane hano muri Afurika, muri sinema y'abanyafurika cyangwa se nyafurika. Mwumvishe uko avuze ko we ubwe aziyizira mu Rwanda muri mu mafilime ashobora kuzakora mu bihe biri imbere, akaza mu Rwanda aje gutwara abakinnyi b'abanyarwanda akabajyana mu mafilime yiwe. So byari byiza cyane rero kubana namwe. Gusa tukiri hano mu Rwanda kandi filime y'uruhererekane yitwa The Unit yasohoye amwe mu mashusho yayo, akaba yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Iyi filime iyobowe na Adrian Cowie ikaba ikiri no mu mirimo y'ikorwa, ariko ikaba imaze gukundwa n'abantu benshi nyuma y'uko ishyize hanze video ziyamamaza ebyiri gusa. Iyi filime kandi uretse kuba ariyo filime ya mbere hano mu Rwanda igiye gusohoka ikinnye mu Cyongereza, director wayo yemeza ko ari uburyo bwo kugira ngo yamamaze n'ibikorwa bikorerwa mu Rwanda, ndetse nk'uko abivuga bifite ireme. Uyu Adrian Cowie asaba abanyarwanda kwitega byinshi kuri iyi film. Gusa nka box office tuzakomeza tubakurikiranire byinshi kuri iyi film. Twerekeje hanze y'u Rwanda, abakinnyi bakinnye muri filime y'uruhererekane yiswe The Fresh Prince of Bel-Air yo mu 1990 igaragaramo Will Smith, bongeye kwihuriza hamwe mu gikorwa cyo gukusanya amafaranga yo gukoresha ibikorwa by'urukundo. Gusa kuri mwe mwayibonye ndetse mwanayikunze, wenda mwari mwiteze ko yabigiye kugaruka nyuma y'imyaka 27, nababwira ngo I'm sorry, I thought you were all asleep. The Big Bang Theory. Is this really happening? You doing okay? Here comes another contraction. Let's pick it up. All right, hold on. I'm gonna drive like we do in India. Get out of the way, you syphilitic dogs! Stop that. This isn't India. Fine. What do 1.3 billion people know about having babies? Sorry, I know you're just trying to help. Iyi ni imwe muri filime z'uruhererekane zikunzwe cyane muri ibi bihe, cyane cyane ku bakunda guseka. I see 3 of you. Do we know the father, or is this some Mamma Mia nonsense? I'm the father. Okay, Dad, how far apart are the contractions? No idea, ask him. 12 minutes. 12 minutes? Why are you here? Aren't we supposed to get here an hour and a half early? This is a hospital, not the airport. I'm sorry, it's our first time. It's okay. Igitangaza giherutse kuba muri iyi filime kitigeze kiba handi, havuyemo kiri mu mafilime y'uruhererekane ahemba menshi cyane muri Amerika, nuko bamwe mu bakinnyi b'iyi filime barimo Kali Cuoco, Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon Helberg ndetse na Kunal Nayar bahisemo kugabanya umushahara wabo ungana na miliyoni y'amadolari kuri buri episode bakinnye, buri umwe akuraho ibihumbi 100 kuri buri episode, ubundi agahabwa abagenzi babo babiri aribo Mayim Bialik ndetse na Melissa Rauch. Ibi byari ukugira ngo umushahara wabo nawo wiyongere. Aba babiri rero bakaba bahembwa 200 by'amadolari kuri buri episode. Kugeza ubu ntacyo aba producers ba The Big Bang Theory bari bavuga kuri ibi, gusa benshi bemeza ko ari uburyo aba bakinnyi bakoresheje kugira ngo bereke aba producers ko n'abagenzi babo bakeneye kuzamurirwa umushahara, dore ko atari bashyashya nubwo batatangiranye nabo bahembwa miliyoni twavuze hejuru. Reka nsoreze kuri filime The Expendables, ubu ifite ibice 3. Iyi akaba ari filime irimo abastari benshi kurenza izindi filime zose. Gusa kugeza ubu iyi filime bikaba bimaze kwemezwa ko niya 4 yaba izabaho, ndetse izaza muri 2018. Mu bakinnyi bamaze kwemezwa ubu bazaba barimo harimo nka Sylvester Stallone cyangwa se Rambo, Jason Statham uzwi nka Transporter hano, Arnold Schwarzenegger uzwi nka Commando, ndetse na Dolph Lundgren. Gusa saba bonyine bazaba barimo, kuko kugeza ubu hari abandi benshi bari kuvuga n'aba producers b'iyi filime harimo nka Pierce Brosnan. Gusa Brosnan we akaba n'ubundi yari yaremereye studio zikora iyi filime arizo ndetse na Millennium Films ko azaza muri iyi filime, gusa ntiyarazi yazagaragaramo. Bigaragara ko ari iya 4. Suyu gusa kandi kuko bari no kuvugana na Jackie Chan,
ndetse nawe yababwiye ko ubu nta yindi filime ari gukora, ko yaza agafatanya n'indi kipe nini isanzwe ihari. Gusa ku mabwiriza ye yuko adashaka kuzazamo ngo agaragaremo iminota mike ahita abura. Ati njye ndashaka kuyizamo mfite umumaro ukomeye cyangwa nkaba antagonist, uwo twe dukunze kwita the band. Gusa uwo mwanya yaba urwanira na Brosnan kuko Sylvester Stallone we yari yatangaje ko uyu Brosnan ari uzaba antagonist. I hope he's asked me the right timing because I just finished my movie. I don't know how soon he's start because last time on the part 3 I just start the movie Dragon Blade, and also I have to set up the schedule with Adrian Brody and John Cruise. So this is why I cannot make the part 3. And if part 4, and also I hope I really can had the heavy part. It's not just come out for 5 seconds, gone, disappear. I really need a big part with him together. Or either I'm a person who against them, against a bunch of people at the end, they beat me up, and then I go with them. At least I have an important person. I just too many people already. I just don't want in 2 minutes, fight 2 minutes, then disappear the whole movie. Yeah. Gusa kugeza uyu munsi abantu benshi baribaza Jackie Chan aramutse abaye the band, ese yakomeza kwitanga nk'uko yitanga mu mafilime ye, dore ko kenshi na kenshi abakina akiza abantu cyangwa se ariwe ntwari muri filime. Iyi filime kandi Stallone avuga ko ari izaba ariyo ya nyuma muri The Expendables kereka hagize izindi mpinduka. Iyi ari box office muri 10 Tonight, naho nge nari paro nk'ibisanzwe. It's going down for real.